Microfinance apray ng 2 people po Assam CM Sarma alamchak kachipapleng pridera puthak sarpi maratum kachisong. Ingdeng thongkep raisi Borjan Hawar Karbiri sonim so rongaje kitalon je pharman maikangni. Bukajana long Kendriya Vidyalaya School ki kim je phan longle ke pathik. Karbi long life ada babirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi tha. Lamcha kachipi tikang long bangke joyke. Bonta asayamo ki papleng jia bang sungkrung. Lason si kedam tang Karbi long Thomas Council kilik ki pachet hang porahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen along amayalong sarpi maratu microfinance along ki doan na prengta Assam Sarkar hinpen nang 2.8 populam chak chipi tikang lo. Bonta non puanta Karbiang long alo kido sarpi maratu mapanabangke microfinance preng kido ana tangka ki 2 pipedara jok kidam tang chitini phai krip clear ni bali pathara long sarpi maratum thur paksi kachisong asai kideng bangsu kachisong asai kideng hut BJP go back Dr. Himanta Biswa Sarma go back pukehang tirampon lo ahok kidam tang Karbiang long Thomas Council kilik ki pachethang mate election campaign hut Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen microfinance apreng ki 2 piajia phansi lamchak chipitikang lo alamchak tengpen ki ongdong atuma phan preng sitame 2 pon lo bonta ki ongdong atuma pharmana bangke ki 2 pon pedera jok Karbiang long alo bangke sarpi marasong atum thur paksi kachisong asai deng pon lo mili tuma phan lo nang 2 pipo po alamchak konat lo Himanta Biswa Sarma go back mili tuma phan lo nang 2 pivek nang ji pu air set room set pen Pirangkia tumangno lamthi chupaklang pon. Himanta Biswa Sarma nang 2 pipo nang rapo rin rehai po puwa joine nelitum rin rehai pipedalo nelitum ington koklo nang pipo bulote monit tum dim buli akha marim buli bhoila so joine nelitum pipedalo pipedet pena joine ako non nelitum lun ki pipe chot kali non nelitum han samon bulote gopilo lake kado ko beta chinilo kasi non के लून की पीजी नकेरे हाजी काली उल्टा सामान लासी नेली तुम के लून ता टूटे खेलो कावे जोने से 20-30,000 नेली तुम लून के जोएल के नो नेली तुम हम 40-50,000 नके हमको ना पहले तू पोला सी नेली तुम के लून टूटे खेलो लून जंग सी हिमंत बिस्वा शर्मा ना चे चा कटेंग पे नेली तुम टूटे खे पुलो पे हक लो टूटे खेलो नेली तुम के कटो कवेगा की जी फंसी कटो कवेगा अपन सिकलो Lapuson rara phan kachong thui chora sarkar phan bangke kibang jilangar niya bangke chirap chatu don thekthelo mate vote pidun pen pahai don thekthelo pusi ke hang padupon ফাইনেন্স কারণে প্রেস মিট মাতিব লগা হৈছে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যনৰ আগত আহি জুনে যিমানটো মহিলা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লৈছে আমি মাফ কৰিম চৰকাৰে মাফ কৰিম আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে কিন্তু মাফে কৰি দিয়া নাই ইটা মাফ কৰি দিব নেকি বুলি ৰখোতে ইটা সমন আহি অলৰেডি সমন আহা হৈ গ'ল তো আমাৰ মহিলাবিলাক কি কৰা যাব এতিয়া মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ আগত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে হেয়া পূৰণ কৰা নাই হিমন্ত সেইটো কাৰণে ইটা আমি মুঠতে এইটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স হেৰি ঋণ আমি দিব নোৱাৰো তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে ঋণটো মাফ কৰি দিম বুলি কৈছে ঋণটো মাফ কৰিয়ে দিয়ক যদি মাফ কৰি নিদিয়ে আমি কি কৰা হ'ব এতিয়া কোনোবাই হেৰি হাই প্ৰেছাৰ থাকিব কোনোবাই হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকিব যদিহে এনেকা অৱস্থাত যদি কোনোবা মহিলা যদি মৰি যায় ৰিস্ক কোনে ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ল'বনে নে কোনে ল'ব মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ল'ব Balipatha dan Projen Terang Karbiang long live Kidam tang chiti ni phai kri pliada por phai kri sira chiti malompen HDP community hall along kibangji ingdeng thongke braisi Borjan Hawar Karbiri sonim so rongaje kitalon je puthak mai padopon si kenang so puthak chingki chithan padopon Borjan Hawar jutanga songpen kiphapon amai long kachetong don aluhi sarpo man pen lakhaing ko raisi Borjan constituency MACN parta Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar kachetong don along VDC chairman Sonaram Singnar KCS Klembang Kamal Singh Be Hirbang on Teron Hawar jutang Klembang Philapen pinangan kithe kiding atum chetong dun
Borjan Hawar jutang asong mai phu jana sing teron lapen mai ke phalam the jana sing tok bi pen sik plardak pen than ponlo bang so hut non nang keleji preyachiklo Borjan Hawar karbi risonim so ronga je kibiji adim kipang therpon tirikama mai aphan mai phu lapen chun bang kangwai lapen ingdeng phokep KYF sertalin ketalonji karbi risonim so ronga je aphan kachisi kachedang ponang je lam thi mai long chingwai ponlo kichingsi kachingwai long aprang pen ki jongpon tang adim puthot chedon sarpen pining surihini ra inkorage thom aparman Borjan Hawar karbi risonim so ronga je ketalon ponji lake rong thelua Hawar long pusi jongpa milu bangso hot sonaram singnar aphan tirika mamai phu onteron aphan chun bang arpu aphan chedon sarpen pekpon labenan parda KCS pen nakapin kharalo akido do anason kepachok klim pen kisi kedang ponji aphan Borjan Hawar jutang asong pen chipin khat pon thurinti aluhiaman pen Karbiang Autonomous Council EM Surjorong phar pen lam theki jai pon non nang keleji ingdeng thongkeb raisi Borjan Hawar karbi risonim so ronga je ketalon along un an pen nang chirap dunji lapen KYF sertalin ketalon ponji along tami kaddu kaveta chisik chedang dun pammi nangpo President of India Draupadi Murmu aluhiaman pen nang chetong dunji laso long India angkang pi lapen International Ambassador penta wangpo lasi halatum imik angden nang kacheklang dun lapen karbia pinding pen chenglok jutang jubat kachepaklang duna bang ilitum non pen chisik pami nang poputa thampon Southeast Asia update atuma embassy mana mangke agut pidam lamu atum ke bangi ko atum se kado kabe mane alam page kila saja oke presiden media se bangi kuna dalam masa ala embassy tuman dan dundi dan lakoni ko Thailand Burma Cambodia Philippines apa dengan dumare itu mana kami ada bangi Salah sulung ke emiten bisa nak berdoa ada research community ba dinner community orang Arab dua orang sampai lah maksud festival ke cuma orang sah dulu cuma yang tanpa ni bah cuma hanya si opini berkan orang ni lah ke opini kapsul ni lah ke ba opini alah cuma dolar ke ba opini sumber opini bukan open arm bukan ni sebenarnya kalau mana jo minggu asap pe kalau kecil hulu dan kerap tu nanti ketang nanti kecak tu nanti apa langsung tu ni. Sehat bangsa bangke tu kado kita masih mereka ni lepas part ni satu community ni sekarang tu sebab datang dulu Asia India pun sih kita kerap community dulu masuk mana ni. Borjan Hawar jutang asong mai phu jana sing teron pentami pining surihini ra inkorage thoma pharman Borjan Hawar karbi risonim so ketalonji adim kepang dak pon lapen kadu kave kachirap kacheto pen chun pon pami poputa ningchet he ponlo Romaji kiri ke mama kiseng ang somai lo nilitum pining litos setame neng pangke haisi tingkan langsung na taksi pining nilitum macatai jong pon kasi so ki lun kan na catai bangke nilitum amlokhi mate rong bulong si pining mangke di padu pon ko kasi pini nilitum ana bangke ladak kiri ke mamai nilitum lesi anuyok nilitum ma kacari bang ko tum nilitum bangkri munu kan itu muai pon kasi akapre ka so namong itu ana bangke nilitum akonon Ibanggilang bang dito ajuan ikiko kasi agakata hodak si paduko so hodak nito ladak isi abuakan ke subcommittee si subcommittee itu an abang ke nito hodak alang nito ladak buhan ng ka tumlo diri ka mamay tumlo kasi ola tumo pamsi nito katuk uyat kontame alang ito pasi bajir pon po Dilai pen bijoy rongpi Karbiang long live Bukajan subdivision ang kang Pharman Panongsi Luka Charlia Nathu Ansose ki paprang dun Japan Kendriya Vidyalaya Central School ahem ki thir kluk pen ki kim kirang pon Japan Amrajan Eastern Karbianglong College adum chiri thongkep alongli pathik pon tanglong Kendriya Vidyalay mate Central School ki CBSE anathu ke charle hinlo lapen laso warsai isi thir thip adim non prap jin pen Bokajan subdivision ang kangalong kedo ara ratum anta charli pon longpong
Lada class 1 pen kiching lok higher secondary anta dopu lapen anparta ki pathu ki joyadim thanbang quarter lapen hostel high hui anta dopu Kendriya Vidyalaya School non ki bom laki CCI compounder lo lapen khatkhati CRPF group center arlo sido lalongnia di malongta compounder lo lapen kache thang o kalida da jok Jesimet Karbiatum Lahai Central School ke Charlie Dunlong aphai kijum heklo Laso jok Assam pen angtan ke barlote ka phere hik nang dokok titik athe Central mate Hindi alam kaning jia phan akisung nang dokok titik Setan non prabjin pen laso warsai Bokajan sub division angkang araratum longpon po Lada Karbiari soejang pen ki chenglok Karbiang long aloke do prekjam kaprek akhai tum anta laso warsai longpon pupsi ki ongdung araratum pen ningkarong alam longpon Bokajan benanan terang Karbiang long lai Amar Jivan adawai kinang jia tumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan Amar Jivan huwa adawai la Karbi news along paklang konbon sila Sirta tham sia prang la suben son akisu son poson drop kisu mi wa lamben si ni eglong pen Jadi mata kisu do la swateng kasi ke than ben ka chi ni si la pait akisu da do gestri ka do be ke ara pikisu da do kucharo da do son lia kisu pen la Amar Jivan adawai chu hang dun pen nang le lo la si aprang itip cholo kasi kiswang thek bang ke non ka chichinia bang ke la gastric bang kimia son si dambom lo la pen la pai ta kisu bang la prang ke kiklo yon nong batai ni batai thom ke klang ta la su ki chu pen media ta teng lo Klardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Karbiang Long Sports Association atum akimang pon klim somara tum phanta anso se football ke pathuanat angsong kirung ponja phanpura all Karbiang Long Inter Sub Association under 15 Football Championship Surini ra inquire ke thom Dogmoka Higher Secondary pathua klamalong ke damtang chitini phai krip player ni angdung kiti pathu ponno Karbiang Long Sports Association atum kachipatir pipon all Karbiang Long Inter Sub Association under 15 Football Championship Surini ra inquire ke thom Dogmoka long ke damtang chitini phai four ni pen ke pathu pangcheng ponsi ke damtang chitini phai krip player ni angdung kiti ke pathu pon Bangso ke pathu hut aluhiaman pen kasa dunmai phu Jivan Pathak kasa kongchun bang Dr Pankaj Teron kasa Football Secretary Horeningti Dogmoka Sports Association amai phu Bikrom Terang kongchun bang komol rong phara tumche tong dunsi ke pathu aklim sumara tumaphan aning parung dun Bangso angdung kiti ke pathu pon terang tum lake hanjang langso SA lapen langhin tinyali SA tumang bongsi pathu ponno ki pathu pon porahut hanjang langso SA tum ke thek muchora jok 50 mate pho 5 ya goal pen ke hayanong in chipari deng pon Kasa hin pen pining kechengsi all Karbiang Long under 15 Football Championship ki pathu pon along pen amatsi thek pon long no lapen kasa hin pen ke mang pon lake ki pathu hin kang thur pon hinu pusi kasa kongchun bang Dr Pankaj Teron pen minje pon under 15 la bang ke kechengsi lo le bi pon dak pen si le tom non all Assam da pathu dam kit ko la pen all Assam masi champion ji mala manga ko I League youth I League bang pathu dun long ko age category bang that's so possible important big la pen especially football bang grassroots pen ke groji pan grassroots pen koso si ile tum wanunji mala so kosi desmet pen under 13 under 15 under 17 itum dolo patumi hanjang so long dolo ini daglo dok moka long do pen abang ke under 13 manja long do ji Dokmoka pen semsing ti Karbiang Long live
Chitia ciklo nipai krip liar ni kirela long rialong kapiri mimi nipa virus ki su puthot ki wang thupen danghinia plan kina hokaputhak RD Piponsi kirela Chief Minister Pinarayi Vijayan ahin pen review meeting ame paman ponlo labangso kapiri mimi akiso kangdang ponbom ke theklong pen lokichalia hemsetame arni hinia pharman kang haponji aphan Kozhikode District Collector A Gita himpen pangdak ponlo Sekilang asai kamalong claim bang pi arta inkora pli anim so pi hanlo Kerala long rialong Nipah virus avur pen lakha pho apran ke pano hokdun abang lupusi berta ripon long lason si sekilang asai kam ahin pen sitame labang so ki so pen kachapajok ponji aphan dode sang si pin pen sai ki claim pon thek pon long lo ajonya lo apora hut sitame kilang chari ponji aphan Vayanant ahawara long ketebok het Kozhikode along 24 hours control room sitami pangni ponlo halapu Wayanant District Administration hin pen sitami kilang chari ponji aphan la pen kiso kiun elong kirap ke pale pon unji aphan pura crore crip committees sing ponlo government hin pen ki than pana tengke non Kerala long rialong kilong pana virus strain laki Bangladesh a variant hello labangso kiso laki munit pen munit angbong chi un pon pon Lapelabang so kiso kilong pon bangaling sitame sangtet kacho endam jiana thwabang si RD ongmu puta thampon thu no namat Kerala long kiso chilong pom high risk contact category along bang troxike pra trok kiso kacholong atumke thangthelang pusi State Health Minister Veena George Hinpen ning Japon Birda ki ripon long atengke kiso ang theke klang pon bang krikithom atuma phan angton pen sekilang hemalong langdun krilo La bangkri ki thom angbong pen arta ningkan sir ke pa uso hen lok ki so ahir ke ong pon cheta la bangso jok intensive care unit mate ICU long si selang pon nang koklo la bangso uso phan sekilang EG aphan pura Indian Council of Medical Research mate ICMR along monoclonal antibodies ke phapon padolo la bangso ki so pen ka chepa jok ponji aphan atowar mate Nipah virus infection aphan Active viral treatment kedola ke monoclonal antibodies anchotlo. Bonsita melata clinically proven kalilang. World Health Organization la pen Indian Council of Medical Research atum kiritar li ponalong ang theke klang pon kithan pona teng pulotang te Nipah virus akisola ke Kozhikode ahawara long anchot kali. Ang ton Kerala long ripen amatsi keso kilongji angring do puta ministers ahin pen thampon thu. National Text Report, Carbine Live. Tang tipini ada babirta kala pansi kang ton poniklo Cardon.